housemate mun chum gam chuma foreign lampanga chi ho a hi lo le mun chum gam chuma na tong ho na boina te ho in vet du hin tu nia hi a je chu I ho context a sei ding a jong I ho ku ki chan nu teo a hi lo le inunga a ho foreign na tonga chi mi tampi in ei vin a umin boina hi chi boi chi tabang boin ho hi a ji chu mi zo si tu theyong chu hi di pon hin la wang si chung ti na ham a hlung dan ka hen hin tunia hi innovate du hi ho context sung a hi pon hin la chi iso pete ho aizol ai lo le mizo ho na mizo nunga ho mi som ni walang pi hi zan hi vela chu UAE a ko na 2023 July ti ho langa pona boina nei ho zan hi vela hung hlung be mo kum khat hling di chat lang pi hi hi tia chu song kul ti de ham zela omo na a hi lo le I aum na teven su gan the a ti ho tama tam yin hin zan hi vela chu state government le agency ho ki tho na pla do hin na a song khol atoka ai lai se o to hung thung o hin sendal kiang ko cha ge ya nei lo na ken thei ta hung thung o hin chu ta bang ho chu a umin hay chi as tu ni video hin pi igyal do ham te le mi a ko na ki hilding mi a ko na building mi a ko na ki hil do ding ti zo hi lang zo hi gyal do he okay pi hila video ve outin tham ka khat hin le do jing ka ting na tham ka ti dan jam bo nai le do la phat lut wal ding a hin hi je chun tham ka khat a thu pi lai le do ju te lo chiang photila zurai me sum ni pokwa ni kum mi hi o housemate tu ga UAE local te hian luan ti hai le mai ti anek tunla hian mizo nula housemate tu ga UAE on kal boina tok trampui min on men tuan tamin alu hai thlak le mai tu lai ta hi mizo nunga ho UAE a housemate na dinga hung na boina ha sa na tu thu ki thu pi na hin thum atam walin ei su boi hle jing ovin kalung a kim hle jing e kar tin deuh tho consulate general of India labor section lama inlan ran thin ang kan ni kani a then kan la chuak theya then kha thon ho tu ga boi pui mek an ni hapta se a office Indian it sai da ham ambassador ti da ham office chi jing tamang ka hi in a tham khat chu akila ro thein tham khat hi in langa hung ding in a ke boi pi in tham khat akila ro thei kit poi ati lai ta hi boi he tham khat akila ro thei kit poi ji chu visa problem tu yo sin he su kai do hin aji chu idai de ya ke mo la do thei the ya idai de ya tia ho I thot num pha le am dan chu gohoti le I kangpu pi ke ka ta banga hi idai de va le na thei ta pon na ta ho danum su ke tan chi phot a chu a boya boy ying hi ya a then ro la lak thei ro nom nual bok social welfare lam hian department ang zong te malak dan o mem mi ron men son wala UAE an ron thena employer ko ta anom to chuan mi mal anga in zui har fu to a boi pui lai mek mi zo nula som pakhat vel zet kan nei der mai eu a se dan chu social welfare ti de ha ma hi lo le I amo ding a wai me ti ho ta bang na I ho ding a ke so ti ta bang si ta bang civil organization ho aku na hi ki tho pi thai na a hi lo le te malak na a hi lo le pan la thai na de ham tia hi a hon sai to a ju to am a thu hin sei jong hi a mi khat a hi tu te ma hi a ju to Facebook page sa ta bang ai thu an update hin itu sai da ham abai hi UAE hi lo la mun chum gam chuma na tong a hi wanga senior ho ta na mun aum na ge aum na sot ta itu da bang a chu itu da bang a chu pan la hi dan le ki lovin ga ve ki no te recruitment agency chung chang atun lai hian a ju cho sai dan chu a hung thun dung wa hi a ki boi pil a pha in na employer ho a hi lo le a thun wa hi agency kho da om na lai mai theo a hi lo le
pha chom khat zo le employer ana to ring mun ahung thun pha le boi pi ha ji ta ve ti to kan Mizoram recruitment agencies te abik takin Gulf ram UAE le mun danga thon trin ten agency license so ka tanga phalna nei nia anin soi hi soi fe de ngai in ka khria aji ju to a khu an khet ta zo tu a chi lai ta ka sei chi the ngai ka ti na agency ki ti hi chu ta bang organization ta ba pi ha bus ga lai ding a counter ga ta bang ko hi chu ta bang ko ji we agency ho zo ai ti a hi Mizoram agency ho hi government a ko na license ka nei ve ti hi hoi ta sei chin sa diu he na khul chi anga ye an ti ta zo ani chu UAE am nu in ti ya chu thu su an nei chu ani chu khula ga khu ahung thunu khula ga khu boi le le ju na ai ta chu agency chun I license nei nam ai lo le chilanga hu am da chu Dubai ham khada chu agency chun I se dam partner phata ke tu ta nei hinam ti ho ge hi ta chu foreign recruitment agent te hian Ministry of Overseas Indian Affairs noya protector of immigrants nena registration ante tu ania registration fee ya hian chiang sing hi sanga pe in kumnga a sei dan chu chi agency ho hin ministry khat Indian government no ya hi immigrant ita hi registration bol na ding khat hi it is registration bol na ding a chu 25,000 ati haja ti ham chi na ngai aban phale I account ba hi deposit a hi 50 lakhs ani ngai hi chi bol zo lo wa chu am dan chu kon khat hi district level dunga hi district level dunga hi DC ko ma hi permit akimo la wa tia chu agency mo sim mo yong hi chu ai chi ja chu hi chi ta banga district me ya permit me ho chun skulanga UAE lang tung ho a partner hoi ta ta an nei thei ki lo chu chu ta bang chu boi na hung ta na Indian government no ya phata registration ke bol ho chu na hi le ambassador ho jong head pi wa hi tia chu amo chu officer ta chu mi thot thai ding mi sol thai ding hiu chu ta chlai nu kan neu cha ho hi safety point na valid registration pe kan twin bank guarantee cheng nuai sumnga ngai boka he recruitment agency jinga hian sum u chuak takalak sak twin an omawangin kumsang hila songpanga khan sokak lai puin chiang sing hia mo an criminal license cancel sak thei ani agent ten an soi twin visa fee medical airfare hotel thenna adang yang zong le an tum ve kani Mizoram ma hian tuna dan noya registration ti kan la nei rawa Mizoram Sarkar and the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sang he sompanga noya registration ka puin DC na registration fees chiang sanga join foreign kan lo in thon ve ngot maya hi Ministries of Overseas Indian Affairs Protector of Immigrants pompui da khria puina noi ani lo mel sei da tai Mizoram ma tu agency zo si hi it is central government head pi na noi a hi poi ati ta cho state government head pi na noi a hin la amo hi it is active it is kisu be set lo da nu wa sai cho he dan bu chop tar li pra riat na chuan private placement agency self-organized the detail of employment of domestic worker to controlling authority within 7 days from the date of joining atia private agencies ten kan mi agencies te in he dan hi kan zom lo ba ka ai zol dc hian he dan hi lo npl de se adu om hello an hlo za tu po hello employment contract po nei lo ba kan po na kan in thon hi chu dan phal lo human trafficking dik takania khrem na po nep lo le tin Dubai le UAE khopui dang dang hian tun ma atang to in ti thong ni Indian citizen Indian passport holder ten house na le boinan to jin awang le complain na lu nem awangin Consulate General of India Consulate Swan General Directorate of Residency and Foreign Affairs nena ngan na siamin Indian citizen to po house na offer na ya UAE lutum rang chu immigration low block wangin Indian passport holder tan UAE housemate in alu thei tak lo
agencies te hian airport atang nan naw te do soi ti kan diklo tak agencies through ni ve si visit visa an tirliam thin le aji chu asai ta chna na UAE le enjo asai na gam ho chu Dubai ti ham hi chilai kama hi Indian passport holder hodinga hi boina an ha to be set when hi cha chu ambassador ti da ham hi chi consulate chi general Indian office ti da mo hin Indian beta Indian passport này á chi gama hung tong ding si chu khat Indian government ko ma hi nan solo duai tai ta hi a block sa hi da chu a block sa ai phana chu a hi wanga tua agency niau chu hi ni pi bol ki tu ta mi ti le as mi a sol ji wa zo sei sa ji wa na working visa ti chu visa yo hi ni da na se chu visiting le working visa da hin ai ta chu visiting visa hai ke choi sa wa cha chu namphua so lu ju dan chu visitor mai me ya agam gave mai me ya so lu no na hi chi ai ta chu boi na hung di dan chu na ai le ai mo chun a choi ho chun la ki het lo am nan chu ka visa hi iti ge guarantee ham iti ge chan ge dam dam ti yong het lo a thunu le mi kia chu na to thi na to na ringa chu le chum khanu mu le visa guarantee ki chai ji ta amon la hello ai ta chu visa guarantee ki chai hon khul khul le ta chu boina tam ta ta hung to ju hin na ai ta chu agency ho hin zo sei sa wa chlai ga ma chu aso lu na na chu Indian government in chi lo dinga asai hi ta na ai ta chu khat asai bekit na chu pe ham ti la UAE ho ta bang ai lo lam Dubai ho ta bang hi housemate ki ti ho ta bang hi chi lo hel de ti chu chu du tua thu hi so nu hin na busy na mitile amo agam mi pi hindan mong hi a hoi pon na amo hin housemate ti hoyong hi mi na mu lo he ui cha mi na mu he ti cho na ai ta chu ha sat na gen theina tam pi hi jing a hin ai ta hi chigam ho ai ki gu lo le he ti hi o ai chong chu ga ki remind ki hin tin he sau hi jong le Dubai UAE an Dubai than na walin an passport visa an lak sakan khan sak nga la ti chuan an du thu ni lovin na ang khan tho ti ta thrin ani how ram danga chuan I passport le visa te lovin mo I passport copy te lovin Indian embassy Indian consulate chu chu ta cham boi na chu ai chu a hung thun pha le chi agency ho khun passport visa chi a visa ho la pi wa passport ho la pi wa na to aji chu visa la pi phat ba chu passport la pi phat ba chu koi mi ham ke ta lo chu ke bong yong chu ga chi la gam dan chu Dubai am phar ga ching ka ting ka agency te chu passport le ka visa la pi ta han lang hile ke chu na who I am identity kha cha ka nei ta lo pi chu ai ta chu ai chi phana chu na to I pi ham na to chu mo to sa sa ta chu a mo to sa so boina hum to le Indian aji chu Indian ambassador ho pi pi ham office tam ta ding hin na Indian pi ham general office ti ho pi pi office ding hin chu ho chu ka kichi lo le passport la ka nei ta pon na visa la ka nei ta pon 82 ke chu Indian citizen ka he tia chu I bu pi thai deu chu I thai lo ta chu ai ta chu agency ho chun visa la pi ji vin passport la pi si ta ve ti chu ai ta chu a visa chu only 1 or 2 months be bi chu chi visiting visa chu na pot han si angin tlampuna dil tum mala pui thei ni lo ba ka an lu ti lo wang che India khole tu ni Wai mana lu sa lo du he office ta ti lo chu ne mani du thu le phal na ni rovin passport khren so hi UAE label lo dan khal tlat ani aba fel file lo hlom ve mole ye ko bai khat chiang na ve tho ne o Dubai mo UAE mo chunga kan unau housemate tha thok mek anom dan chin kan khelo mo kan be pop thei lo mo ni tlo ta ka recruitment agency stand lo nan ol ti kan nei chuan ni zoram kho huna po FR thei do la in local boy khangai lovin madat portal tan email hi kan da kremna po ne plo hle ani ka thale pa company kan mu nei chuan Dubai la UAE kham hi zalena agam nu mina happening ema chu ti gola kan chuan labor construction pon lam le housemate ha thok tu ka lo kal lo mai po hi fin thak le yang
UAE Dubai kiti ho chu agam hanomin hin la housemate dinga na ano le na tong dinga labor na tong dinga hello le housemate dunga chi lo ding chu mi chinga hin te ti cho aka pho hi chung ko lun joint arab family kan tiang ho sa thrin an ni ba ka ompui te hian ngain an ngai niam hlea arab ho hi ka sei banga chana arab ho hi hitia housemate ho hi ui cha mi na mu he na koi ma chan i ma cha mu lo he ti ho sei cho wi cho le kan tluk le ka en kol thrin an nia ei le in tina sa le che tel fai lo tak mai an nia pon lam kan lan dan kan ma theni lo nia dia do sai the a ngan ang thiang lat lang dang he thiang thiang poi mo Dubai housemate thok ho du te khriat tu ha kon ti ta ne la kam sang WhatsApp thelo tam po chan nei India ma kirna document lo siam sakang che nimin lama jimi production youtube thiam ha mai thei ka chiak do noi noi me eng la khole boina om viau mai chu ta chu na ho thei si lo te ta na ma po sel du te ta ne helai kai noyan mani boi pui wa mi ma to a lo po thade uzok be si wang kala ni chum ni pathum hemi hi kan chiak la lo nge FIR thelu ni to a criminal case om so nge me le chin mi chun som zel kho FIR thelu la pas an kon agency pas so kon la khak tiang ham aizola agency sagi aji chu ta bong ho agency ho ko mai sai agency ho jong head dikhan cho aji chu thil human trafficking hin na human trafficking hin di ta hin chi hi aji chu mi khat sum hol na ki nei na chi ta bong din mun cho hin aji cho ke si thil ne we pon na to hi ipiti ta mi ti le aizola agency ta banga gampa ma mi thot na ho amo pu ho ti da ham cho yo si ha bons ke to hi fire ball dan wa agency sagi hin na seven agency amai kha du ne utui ni agency pas so kon la khak tiang ham mi chun som kha a case the atena lo chovio na kan oma Dubai lama kan mi zo engineer fel tak zel ga te thuziak mangin thailang ve teang aum zia Dubai lama kan tlekon na thok du te thon theya in so yem zo ma man agency nom nuala chung te chuan Dubai lama agency dang te nen in zomin tang do nin heng atlang point me chela no pang tak tak te Dubai an thona Dubai lama agency te chuan na thok tu kan lo zon sak ta thrin ani heng na thok tu kan ti te thlo atang hian hlep an nei ta thina an hatok tu te hian an thabi thlo atang an kon ta tau thrin ta ne chu a big takin Dubai lama an ti thlak te hian house an tok na sa hle ti khriat theya ma se mi zo lam agency tang chun top thenga in pui dan kong awang vio to pon ani theya agency lam ni lovin ma se mi zo pui tham pui ngai te tan tin tlo thon hian mai zat po hi tham biawa anwai chuang te kum khat chung an hlo tang an ten an gol dio thina heng hi an thlo na chuan man visa se time visa boi pui na te thlo na chuan man te hotel tu kan he chun chila kan chiak to khang ho kha ne chona clip na hetiang agency hi mizo ma som level z kan lo nei rang maya an han chui chhawanga me pui point kan chen pha zerang chu ta bang agency hi mizoram a aizol dong ai lo le lung lei na mizoram sungma manga he 40 wal hi umai cho chu ta bang agency gampa mi thot ho ti ho he ta he an investigation hu chi to ding koi chu sum ne ham sum hi ki cho chong he mi kha cho thot do ding ban pha le aji chu anu mai nu chu suma nei lo mai theina a chi phat le hen ai cha chu flight ticket ho air hostel pe ham om na de ne thei pe ham chi ge ya ho pu do pi wa cha chu loan ai lo la thasi a hi ano wa ho la khat la ni lo kat ju cho cha ho loan cho sa ju na loan la ta banga ho ta banga cho na bol ju hin thil fel lo tak chu om chho ti khalang rang mai ne chuanin khatiang khalan han boi chho ta neka September ne som pali lo ne chuan nak ka te so kang Dubai tang nan lo kho tan do ne ti kha akon op ta ne kan chiang nge nimin piala ma ka on post kan naw si halam no ladam lo na awanga agency pan agent tan hun gai ta kan lo friend kha ni zan sa le lama min kon pan kha tun ka hina kon huwa akon ho thei don ta kon ti so ne nimin lama embassy la Dubai court lama thil tu lang te ti felin fal kon VCP fel pela kam sang fan ai te hian Dubai to leng pui thleng air ticket an kon book sak vek ba ka in kel en consent ho zong po tum sak veka an la tum cheu bokani pon chuak theidawa khren be ni thina wangin eu Dubai in sang pui dam hun hin thang de kat lo chak ati ve dewa
kan fan kwa pui thuak thuak bok Mizoram lama thonga ama khul tlan chuana tura poisa transfer hi chiang sing khat po an pekiro po an pekiro ta chak taka ma min lo lak pui tu le min lo support lat tu te zong zong te chunga thin nu takin kan lo an pela kan sang fa nai fal kon VCP ataka la in lo mai la lo dam as aji chu se ha lam panga nu mai chapang khat jong chu aji chu piti ta mi ti le hi chi agency te chilanga Dubai a agency te chun a he nu ta chu ate a he nu wa thlai zat ham khat hi po do hi la cha cho hen ba ta sa dam lo na ji he ti na ta chu problem za za sei ba ta chu mun chu ma mo hen a hen o he ta ni pt tam ke ta lo na anh ku te tong ke ho thei to ta chu a thi hei mang hei piam te ke thei ta lo tam bang kho hi la chu problem an o ma he na ba chu falcon vcp chu hen chu la village vcp village council authority ha ai poi sorry It's VCP hin house ho ti dam house I ho aga he de house ho na ama hin flight ticket Dubai le leng pui digai hi flight ticket ka pi a koi hi yong he lo chu ti cha chu thu hung bai ro phana chu ani chu mi zo te hi izat ke se ba chu lang khana phaji tho he na a phat mon lai o zong dan te ai ba ka chu ki thu pin na langa tia to ba ki thu pi da ha sat na gan the te chu ha sat na gan the ho dinga chu a phat a phaji hin I ho ta bang la hi le tu bang ho chu I ho lai su le ko mo mit kle cha ve ding ha kha te tu chun ai chi ta pang mo to hung do tai na cha pang ki ti ba chu kum som la gate som la ku ti la ho hi dinga hin ai thei le I ho nu ga ho Dubai UAE a ha sai ve chi ding in ke gong he ben a chi lo chu mi ching he ti ve a mo hin sai dan he na aum ho hin a hung lo chu mi ching he ti ve na hi a ji chu hing he gen thei ke tho de na cho a ji chu in sung gen thei ha sat ja foreigner sum lo de ngai ki chi pha la chun gen thei na tam ta thu ding a chu ki gyal ha ngai hin la gen thei na chu I tho ai thi lo phat le ki ti na na ti mai theo hin la gen thei na I tho wal be se la thi I tu se dam hin na ge ya to kha lu ding bang chu gyal po tin na aji chu kana mi te ho su he de ba ka sai nom chu mun chom gam chom ba chi ho hin nom ta chi ho hi pa aji chu ti ti a hi a story o in het phat la ai na ti mun ke tho liu ji hin na a story ho in het phat la hen ai ji a hi koi ma cha yong ki dem to ngai lo a ka ti na chu na dem de ti hun da ga bol ve na ga sei ve ka ti na helowin na aji chu mi khat foreigner na to nga chi khat ki ti chu num ta ga leng le tin ai poi o te thi Bangalore ho dunga ho ta bung hilo ngai thei yo hi mai thei na chu hin ai bam pha le mi a ko nai ki zil du he ka tin chu pi ji nam ti le chu ta bang agency ki ta lo tam ta he o min ai ta chu a chi ding in zo agency chu I ta bang ham ti chu na chi na ding through agency te lo chu iti through agency ana chi ding ai la ka tin na he na through agency ana chi ding ai le a ji chu agency in the agency uh na agency chi na ding pa chu I ta bang ham ti chu khul chit ngai ma sa pe na ban pha le Dubai ki ti ho dung hoa hi housemate na hung lo chu mi chinga he ativin ai te chu Dubai UAE ki ti ta bang hoa hi housemate chi lo yong chu thil pha hin na boina I to sanga chu I to ma sanga ki ven chu thil pha he ti chu kana mi te ho ko ma ka sai nom hin tin gal lai hi zong le hi chu lo hi boi pi lo ho he oh okay please subscribe my channel where else like na du da ho ka bol te ai chi ga vi chai tu rang che ti vel ani a pakhat chu kon thon ho thei ta kham ni na lang ani ti chuan in September ni som thum ma sang ni la som ni pathum kan lo chuang kai le ta a halai han om pui te ha san na to hi om pui lo ten kan ngai sa ngai si ti khop mai a kon ti a thui lewa ma sa kan chiak lok tiang a kan pram mi na om ha san nei man ni ram alo lo ho du te nen chuan a khei sen ang lova an ha san na to point ang lo Dubai a kal te chuan mi zo kam emergency om lai tongin an kal le du lo chuan ni tin an ei in man sing tam an choi anga ya kal lo thei lo din hunan dinga Dubai an thleng thla na tho khul chuangai din huna za sum go panga e tur mu mal lo le om na ten ai ta
tu langa ai khat zo si hi ha sat again thei tu na hong an hin na a chi sa thu pi pen chu za ka sei ho chai tai o chu hei le ha sat na gan thei tu na ai lo le